whakolo whātu i le suafa, manu malo lo tātou ali i tuatu, ia manu lo tātou ainga lotu. Ai kai nani fo i rātou uma o whaafonga tā kua i mai li nei sāuninga. Tai au afua, tai au umaua. Tai au sengi ro i aso le vai sabati. Tātou whamanatu i nai le toitu manu malo mai o lo tātou ali i whaola. O Yesu Kiriso. O maia si o tātou tā kua i le tua. O maia tātou ana langa whiwhia i le rii. Tātou ana langa i le papa o lo tātou ora tāna. A wā o le atua e ona le manuia. O le na toi whātu ina maina i e uoti le leo ma moe sili lo tātou alii o Yesu Keriso. Ia te ia le vi inga e whaavavau lawa. Amene. Tātou ka tālo mo le ngāna pa ia. Le atua mamanai. O lao fio lava o le atua o le toitu manu malo. Le sengi o le nei tai au foku. Wala whai aino aina lotu i whanunga le lei. Wa usuai ai o fina ngaro no mātou whamoe moe. Mātou si ia e le tāu langa whaamanu i rau fio. Au o mātou whamanatu ina i le leita e au. Le toi tū manu malo no mātou ali o Yesu Keriso. O loa no pele to tasi da whaasata roina. Na tu ina ifo i le tunga maua wa e to e whatu ina. Ina ia ato atoa le whaora tanga mo i mātou. O na mātou ta tālo lea legi e. A fio mai e ana i loa nganga pa ia. Whapa ia na mātou tāpo inga ua watu tonu lo maru tainane fo i maota malawa. Ina ia mātou alanga ina lo vi inga. Ma whaatele ina pea lo mamaru e lea unua. La mātou te tālo le ala ia Yesu Keriso lo mātou waliki ma lo mātou whaola e totas. Amen. Tātou pese se laus kutonu. Se laus kutonu pese tātou pese ai.
tusi whiwhiria o le nei a sai tu sai me pasolonga tu speta waso. Matai o lono ta upo e lua sepulu wanu. Tātou whaitau whakasi mai le whaiupu mua. Se ia whangata le whaiupu se fulu. Gospel of Matthew chapter 28. We shall read together in Psalm 1 translation from verse 1 to verse 10. Matai o lua sepulu wanu. Whaiupu mua whaiupu se fulu. Tātou whaitau whakasi ai. Whafonga ia whionga pa ia ana tātou tua, whaitau, ua mawai sa pati, o tawhata rua ia so le vai sa pati. Ono atu ai leo Maria le makatala, male isi Maria e asasi le tukumau. Whau ka foi, o tōre mafu i tele. Wana kifo le anepo le riki mai le langi, wa watu, mafuri ese le maa ma ti e yo luma. E peyo le umida lo na tino mai. Maona ofo o sina peyo tiona. O te mufo i le mātutau ya te ia o e na leo. Wali wai na tō e peyo tangata oti. Mona whai atu ai leo e anele le whine o whapea. Aua lua te mātutau. Awao o loa o wasa ia mai e su na whaasata roina. E leo i nei o ia. Awao toe tu mai o ia. Pei ono wheta lai atu ai o ia. O mai, i nā mata i mea tu ai o ia. Ia watu ia babe. Lua ta watu i ono soo. O toe tu mai o ia na i e woti. Pau ta foi, e mua atu ia ia te o tau i karileia. Tau te iloa ai o ia i lelea. Pau ta, o aufai atu ia te o lua. Ona lava me o ai lea na i tumamau ma le fefe ma le fia tele. Ona tau te tuli e tau atu ai i o na soo. Pau ta foi, o feta ia i e suuma i la ua. Ua whapea, si o ua lofa. O na lao mai ai lea o whatangofi o na vai, mai ifo mai a te ia. O na whetala ia tu ai leo Iesu ia te ila ua. Aua lua te makuta. I nā watu ia, lua te ta watu i o uso, ina ia lato lo watu kari laia. Lato te iloa mai laia. Ia whamu ia tere mai lea tua ia nā tionga o tātou whaitau ma wharongo iai. Tu maua tu lava ia te ia rona vi inga. Nei māsa uma se i o i whaavavau lava. Amen. Tāro whaaftai, whaako senga, tu nātua tātou manao i lea tua. Tātou wifo matatāra. Lea tua mamanai, lea tua siri ese, o lau fio e pa ia, a wā o loa lofa, o siri lava lea. Le leitai au sengi wā le whai lo aina lotu ma lo watunu. Mato wa e i le tāu langa i luma o lau fio. Se i whawhetaia loa tele. Loa tu noa na e sāu i ai ma whaatino ma whaataunu. Le whaau tanga mo i mātou ma le lalulangi. Le nei tai au manino ma le tai au kutoa. La ngona i o mātou loto leri ie. Le anganga whaitau lama. Mātou te taro whawhetai lofa ma lo wanga le lei. Sa maro lo ma tō whawha ma moe lo nuku ma lo ainga ma lo lalulangi. O atu nuku ma o mātou taimi whakasi le pō miuri o ana pō. Aua e whanua i mātou i whanua le lei. O le whailonga e te le tukuna lo mātou ora. Aua e whawhou lo latou soifua ma lo mātou malosi.
ua mafu ai ona o mātou o ae le nganga le tāpua inga i le tai au. Vi ia lo wa lofa lo mātou wa li ie. Ona o lau tau singa i le soifua ma le ona. Tino i le mawhau ma le nganga. Ala ese o lo tamau a inga o whaakoloa i nai i mātou. Wa tau si ai i mātou i le aso ma le aso. Mātou fia ma oli ai. A wa manoa fo i o mātou la ngona ai le ie. Le pai mai o lo nganga e ala i au whaamanianga. I lo mātou whaatutua ma le taritonu. I lo mātou wola onu sai ma le whaaparepare. I lo mātou wola oli le ie. A o mātou iai le le vaitau. I ia lo wa lofa. A wawa le aise tala vale mātou te maua ma whaasoa ai. A wana o le alanga o le ola whaafauina ma le soifua whaafua loa. Mi ia lo wanga le lei le ie. A wawa mātou mata wina e ui lawa ina whaanoa noa. A ua whaasolo ina whaifo le pepesi o le whaamai. Te a whai lawa mātou ke tau sisi la pata inga mata iala ua au mai. Ina ia iku le manuia le nei whaamoe moe ma le nei vai tau. Mi ia lo wanga le lei le ie. I le tala le lei a la fia o mātou maua. Mafu ai o no mātou loa le tai ao le toitu. Ma vea ai mātou matangata o le manu malo. Te atu mau pea o mātou taritonu i la fia o ma la wha o tana. Whaaftai au fia o ma paia. E a o pea ma whaasina o ma taitai i mātou. I taini e sao ma le muai, ma taini e ruti ai o mātou ora. Au mātou la ngona fo'i, le mana o lo wanganga pa ia. Na te tauto o lua i mātou i tu aso le soifua ma le ora. E ruti ai mātou i kukua ngā. Au a vea la warona papai mai ma le whaamawhana whana. O whaamalos i au ma whaaloto tele. O whaamanatu mo whaatuku tele pēro mātou whaatuatua. E te letu la fua ina i mātou. Siri la mātou a langa whaafitai le le tai au. Le tai au le nei ni whaamanatu ai e toi tū mānu māro o lo walo pele e tō tasi. O le na ofo ina mailo na soifua e osi le tau langa. Na ta oto ai le tūnga mau. Au e toi whatu ina i le manu malo. A ua sao whanga ai lo ai na rotu mou tangata whatutua ma le lalurangi. I le manu malo whatasi ma lau fio. Te a mātou tū mau le whatutua ma le salamo whamauni. Le a mātou te oa e whatasi ai ma le au pa ia le au angelu ma le lalurangi atoa ma le fuafuama. Ia lau fio. Ia whaanene e ina lau fio. Ma ia whaatu mauina le pule o malawa. Nei se ia oko i le whaavau. Le atua alo whae. Whaataitai ngongo la walo mātou wola. Ina wa mātou pai e maunga tae tāpua i lau fio. O le ala la usuro mātou whaamoi moe. Awa mātou whaatutua na i lau alofa tele. Mātou whaatu ese i lau fio le nentai au. Ona o mātou se mo mātou leanga. Na mafu ai o na whaasātau roina lo walo pele. Awa mātou whaasātau ro ai pēr o mātou wali i whaola. Wana ono mātou i loa o lo finangalo. Awa mātou whaatutu matai whaatino. Wale ato toa la mātou o onanga. Awa o sa ili lo mātou manuia i mea o mātou maua. Awa mātou le whaasoa atu ia o mana o mia le fisosoan. Wale lava la mātou o no sai. E lape ono sa ia ai la pata inga ma whautuanga o tu ina mai mo i mātou le nei vai tau.
A o tau ma whai ai le tō mai o le tangata. E fō ia whātasi malau fio le whamai. Mātou whātou ese le ie. Ono lo mātou wola whātou tua o solo muri ngō fie. Ua manifi lo mātou wola talitonu. Ua papau la mātou vaai. Ua whātarina tuli la mātou whalou. Aua mātou o ae lava ma le loto salamo. Mātou o ae lava ma le loto māsiasi o luma le ie. A vea le leitai au le toi tū manu mālo lo mātou ia o lo walo pele totas. Vai sau ina ai lau ai na lotu. Lo watu nuku ma le lalo langi ma lau e karesia. Ina ia whaafou wina i mātou e ala. I le toi tū o Yesu Keriso. A o mai pēa le ielo o ngana. Na ia mātou la ngona i taimi umama. Ua manu mālo la o fio. Mātou te manu mālofo. Te au mātou tū mau le whātutua. O lau fio lava le ie mani ai o mātou manao. A wae ke whina ngalo ni ia ori le tangata ma le lalo langi na e whaia. Na mātou te tālo lea i nei tai au. Wae si la fia le mawhitia o le leia tunu. Ma le tele wa tunu o le lalo langi. O na o whita ma whaina tā o le whaamaki o besi ai ma ramuti ai o mātou ola. Ta tālo lava le ie tātou ma lau fio. Tonga fitinga ma whātatau ma uma o fuafua ina e le ata mai o le tangata. O tonu o whainga mālo ma i tū mālo. Tonu lau e kaile sia ma nuku taitas. Ia e alofa tātou ma lau fio. Au mai le fide mū ma le manuia. Au mai le ono sai ma le whaapare pare. Na ia mātou la vātia kōkua ngāo le lei vai tau. Tālo le ie. I ringi mai au whamaniana e ala i lo wanganga pa ia. Tofu la ngona e tangata uma ma le lalolangu. O le tai ao le manu malo. E mātou te manu malo fo i le whamai o mātou sawaria. Tālo e lau fio le ie. Whamanuia e lau e kare sia o au ma e kare sia ke sia no uma ma le au tātuai ma le au whātutua i le lalolangu. Alo ma le mana lau tala le nei aso. Whata whaitau langa ma e kare sia uma mātu nuku o mātou teini whātasi. Mo rio e aio fina ngaro le tala le lei o lo manu malo. A vea lavam wha malo au yo mātou loto. Whamanuia lau fio lo mātou wali ie. Le loa o le nei ai na lotu. E lava nei o mātou ta māma tina mātutua. I ainga taitasi ma tangata uma lava se i o i le whanau. Ia iai lo o lofa ma lo wanga le veitele. Iai le fide mua la o fio yo rato loto. Iai le mawhana whana o la o fio yo rato whamoe moe. Whatupu te reina no rato soifua tali tonu ma le whatu atua. Ma ia lava le tō vai o tonu sa. Na ia mātou wea ahe le ia i le manu malo. E pei ona e manu malo ia Yesu Keriso. Fuafuanga ma whamoe moenga na inga lava ia. I la tau o whea ngai ma ngā ruenga. O e wano nofo i le malu o la tau whai. E nei vai aso ma whamoe moenga umarawa. Ia e tau sia le ia i mātou lo lofa ma lo wama le lei. Mātou talo. Ia e alo whangia i la tau o whea ngai ma tonga fitinga. Taitai o i tu malo ma le atunuku taitai o soifua malolo ina liki ma tamaitai fo mai ma tausi mai. So o se stasi o whea ngai ma ngā ruenga la vea. Ia e whaamanuia le ia ia i lato. Sāna whaapa ia ina lo lato soifua o foina. Mo le manuria o tangata la tele. Fuafuanga mo whamoe moenga.
Tau tāpe nanga o whea ngai ma i rātou o wāre fō ia o le mei whaafitau. Ia au ai na wala o whio e manuia ai. O e o whano noa o no le so i fua o mau. Ia e wha maise ia i rātou. O e o whea ngai ma tōng whitinga i maota ngase ma to tonu a inga po so se no fuanga o no le wha mai po ngase o moai. Anga ni lei la o fio i o tu iai o fine mu. So si tasi lava le ni o fio moa la so soani. Mato ka taro wha tasi ma i rato. Alo whangia alo ma whanau. Tu pulanga tala vau i le nei vai tau. Ia e whaafi le muina o rato loto. Whaamatala loto lo wa ngana. Mana lama ai le whaamoe o whea mai ai. Mātou tataro na mātou tua, mana tua na o mātou ainga. O eo mātou nofu wala i whawhako le nei stete mai si tua le ranorangu. Ia e whaamanuia ia i rātou. Alo ma whanau o lo nuku, marau kāresia. Tā kuai mamau mai o no a onga, ngā ruenga. Tau tuaina o vai ngā aua le māloko o whera. Ia e whaamanuia ia i rātou. Tani mātou whaanongongo ia o whionga le ie. Nā ungara o whio ere la o auna whatau waa. Whaapa ia la mātou whaanongo i mātou na ngona le whi au o le toitu. Nei aso mauna fuafuanga. Whaamamaru o ao e manuia. O mātou tataro ia le ie. Tu nātu o runga whatasi ma tataro le leoa i le loto o le tangata la vaia. Ia whaia lava rau whina ngaro. Ai aua le whaia o mātou loto. Wau mātou tataro e ala ia Iesu ke riso le i o le toitu. Amen. Tātou pese se lau whasu wha pese.
o le launga e le suafa mamaru o le atua tō taspa ia, le tamale ano ma le ngana sa, amen. Mo anu tua le launga mai le evangelia Matai o lono tau koe lua sepulu walu, au o whaamaina le whai upoe ono, whaafonga au toi whaitauina. E leo i nei o ia, au wāua toi tū mai o ia, pei ona whetalai atu ai o ia. O mai, i nā mata mata i le mea na tuku ai o ia. He is not here, for he has been raised, as he said. Come, see the place where he lay. Manatu o tua le tai au le whasolonga tato kusweta waso, tai au le urua yaso. Tai au o le urua yaso. Dawn of the first day. Wale o se tai au na tō whakata. O le tai au lava na tō whaafuafu. Wale o le tai au na sa afi ai le tui manua. Ia manuia le fo'i o sina marona whaiula. A o le tai au le me. Na liu tino ai le lofa muti vale o le atua. Ia ula i le whaau le tanga na le tangata ma le larolangi na ia whaia. E leo se tai au noa na le nei. O le tafa o ata, o le sengi o le nei tai au. Ua whaamanatu mai ai a tātou ma le larolangi atoa. Le tai au. Le tai au na to e tu ai Jesu. O le sengi o le manu maro. Le ana whaiane ai le angelu i a Maria le makatala ma le isi Maria. E leo i nei o ia. Au wā o to e tu mai o ia. Ai o mai ngā mata i le mea na tu ai o ia. O Maria le makatala ma le isi Maria. Na o e asi le tu mamau pe o tala mataio. A o mareko whamai na o e ave me manongi e uku ai le tino mariu o le ni. Amu ia le tina. Amu ia Maria ma Maria e le manofo. A wā o le upu asi. O loo whaamatana mai ai na ngona na i le tina. Moe mana tunatu e iai lava le mea ese tupu i le tunga mau. Le ana lea. Le ana lea na usuwaki ai le tai au sengi e o i le tunga mau. E le iso ona o. E le o se o tafu whauhane. E le iso ona asi. A wana na i loa o loo iai fita i le tunga mau. O le ana fo'i. O loo iai le maatele o kupuni ai. O loo iai le whaamau whaailonga Roma. Na ia aua ni tatara ina sa isi le ana o lo ta oto ai le tino le. A ua o lafa. Aena o lafa. A ua tau tonu lo la mātala. O le mafu i e. O le whailonga i ai le whaalinga mai le atua o le ao mai. Lea na la mau ai. Le maatele o fuli ese mai le ana. Ma le angelu o lo titi ai. Le mata no fie o fonga o le angelu maona la hei. Whailonga o le mamaru o le atua. Wai tonu o le tunga mau. A o le mamaru le nao le atua. Lea na ave e sea mawhau le lei o fita Roma ne leo ina le tunga mau. Wa pei ai o ni tangata oti. Wa mori mau ma le loto te tele lei tamutinai le tunga mau wa wanoa. Le tunga mau wa tuku
soifua. Whainonga o le o toi ai Yesu. A wā o toi tū o ia. Ina ua whātu wina e rona tamā. A wā o ato toa le tauranga na ia whaatino ina. Ua manu maro Yesu le oti ma le tūma mau. O le manu maro le nao le atua. Manu maro le nao oe ma. Ai whai mai o le rātu e tau wheturi ai. Se i tau i so o lo i le whanu. O ina. O ina lea na whetai ai ma le li toi tū. The dawn of the first day is no ordinary event. It was the time and the day that Jesus was raised from the dead by God, his Father. And we know that because of Mary the Magdalene and the other Mary. Those are the two women who witnessed the events of the resurrection. Without these two attentive women, Matthew, the Gospel writer, so as you and I, would not have known these details of this dawn. Mary and Mary witnessed the angel and the empty tomb. They were the first disciples of the resurrection. They went back to tell the male disciples, and on the way, they met Jesus. They touched him, and they worshipped him. Mary, the Magdalene, and the other Mary did all those for us. What are we to do? We are to continue spreading that message of victory. And it is very real at this time of the year. While we are facing the coronavirus epidemic, be patient and do all what is needed and asked of us in order to avoid being infected by COVID-19. In and through that, we proclaim Jesus' victory. And when we come through at the other end of the tunnel, Jesus will be there to greet you and I, victors like him. Na mori mau Maria le makatala ma le isi Maria i le tunga mau o tukufua. Na usi tai foki e tau atu i so o le tala le leidea. O na whenua i ai lea ma le i toitu. Wa lato tala wa papai atu i le ri, wa mauki noa lona tino mai. Wa ifo i a te ia. Wa whaamautuina lo la taritonunga. Wa malie talinga i wharongo. Wa malie mata i vaai. Tala le ori. Tala le manu malo. Tala le toitu. Le tātou aina loku le neitai au pupongi. Sa moa i lau mai moa whaafonga tātua i mai le neitai au ma le neisa winga. Ua awa noa le tunga mau. Ua toitu Yesu. Tala le nao le manu malo. Lou tai au le nae tau awe. A tātou ngai pēa i nei tengi o le whaamai. Wai ati oe mau. Le tai au le manu malo. Wa tā mori mau iai. Tātou wōra ia e mori o. Ai mori o o whapewhea. Usi ta ia whautuanga. Usi ta ia rapa ta inga wa au mai. Ina ia manuia lo soifua. Ma ia o wōra sao ngane mu. Ono sa. Ono sa i tātou pe manu ma ro i le whaama. Pe a whaia te whaama kuifo i lo roto. Ma whaamana tuane i lo ainga, o au o mai masani.
ia ono sa'i ta iana o au mai. A tau uma le ono sa'i, ia toi ono sa'i. Ai a alu alu lava ua uma le ono sa'i, ona e ono sa'i leo. A wau ina e te manu maro ai. Ala usu a ele silo matua le ainga fo o se uto lua. Ta watu o fai lava le ngā satani nana whamiri ngā la au. Ona tūra le no matua mata mata iai vai atu. E tofu awa e ngā o le whamiri ngā la au satani. Ma la au ese tusi ai ngoa. O le isi vaenga, o le leo sta, le isi la vaenga, o le mata moi. A o le vaenga la le pito ma ia istina. O ka se te leo le pā. A o le la au o lo whaamiri ai. E ingoa e whaavai vai. Ona fisiri leo tunai a satani. Ai se hao te le esi ai le vaenga leo lau pā. Lea e whaamiri ai le whaavai vai. Ai wha mai satani. Te loti ngā. O le la au la o le la o tau bia i le vai tei. Oi, lona winga o tamata uma o lo ave iai. E iai la tauti nā, e le whaatau al whaavai vai. Nā o la tauna, ua la tau si la fia e manu manu. La tau te le whaatau ina le whaavai vai. O tala atu o le whaamaki o coronavirus, tātou te mōni mautino ai i le toi tū o le. Nā te whawhenua ai oe māu, whaamalo atu i atu oe. Ona tātou pai atu rea i ai. Tātou info i ate ia, ma tātou tāpu ai i whaatasi mai ia. Ai ngai o le atua, ia manuria le aso sā o le toi tū. A le a whauma atu, ia lofa anga le whanau. Start. Say,
ma le file mua la o fio le tua le tamā. Le alofa sili sili ese o lo mātou whaola le i o le toitū. Ma tanga whai pēr ma la o fio a ngāna pa iai. Iai lunga o mātou manei, ma lunga o le nalo langi na e whaia. Nei se ia o i le whaavavau lawa. Amen. Ua i lunga o le atua le tātou tauna osi le leitai au. Tau ia longo whaafonga le tapa au le langi. I se tau whainga whaile lava le tātou e kāle sia. Se ia ia i lona whinangalo, malona alo whatere. Au whaingaina nei a wanoa. Mo le tuai alo whaanga, mo whaamanianga mo tātou ainga rotu uma. Kai nane fo i le pa ia o Samoa o whaafonga mai mo mai le nesa minga. Ia iai le manuia o le seta i o tau mauta mo tau lawa. Whaapa ia ina i le tua lou tau soifua. I le leita e au sengi o le toitu. Te awa noa fo i o maua. Mo le tuai le whaafetele lawa i pa ia o le kātou kāresia o le kātou ainga lotu. Whaafetai lo tau wangari le. Whaafetai lo tau alofa. Whaafetai le whaasoa. Lau tau ma au ma nilusia ma lau tau wangari le. Tau singa o le au ma lau tau lua ma le whanau. Ua si la fia i le li i toitu. Tāru lava ia whaamanuia le atua i le alofa ma le angari le. Aia manu le tele le nei vai aso. Mana tua o le aso lulu. Na tātou ana kongi whaau au. Manu le tele le aso sā o le toitu le suafa o Yesu Keriso. Amen.